ua ni e manatu e wha tuai mai wa aia whai longa pai ona wheta lai e lesi solo o tangata nei o na po e one wha mai mali loto malo o nisi whai mai se le i tai tai o se lapata inga o me ni i tuai o lana a whio mai peo ona po no a whio mai la ni i a o e whatala no talia Iesu a o yailo wawa no wa puu pule taimi anata mai le u ne eto tangi atu Iesu alofa mai ai talo fai ua e tuai Saunine o ene e tuai ua lata lona toe afi mai Saunine Saunine o ene e tuai ua lata lona toe afi mai Saunine Saunine o ene e tuai ua lata lona toe afi mai Saunine Saunine o ene e tuai ua lata lona toe afi mai o ene e tuai e Saunine ua lata lona toe afi mai o ene e tuai Ia, via le tua i le nea fiafi. Ia, si i le vi inga malwhaftai i le tua. I lo nā lofa mno nā ngalei. Ia, i le nei foi. Awa noa tā ua, ia ua tātou maua tātou te wheiloa i lungo o te penga whailangi le nei aso tofi. Ia, pei ona masani ai le tātou po kalama. Ia si ia ile vi inga ma whaktai i le tua. Ia ona o mea sili ua ia whaia mo oe maa uma i tātou uma. Ia i le nei aso. Whaktai i le tua i le ora, whaktai fo i le tua i le manosi. No tātou maua tani tonu le loto ma le anganga ia o lo whai tutusa i tātou i le alofa ma le anga lei o le tua. Tai eila i le tua ia ona o awa noa o tātou maua whaktai fo i le tua ia i lona tausinga ia i tātou i le ngata i lona tausinga ia i tātou nei aso ia a o lona puipoinga whaktai fo i le tua te tonu te leonisi ia ua maea fo i ngā luenga ma whi au sa whia ngai i nei aso ia le ngata fo i lea ia te le fo nisi na malolo i a inga ia telefoi nisi ia o sa so e ngā ruenga, amen. Ia ai whaktai i le tua, le nei te mia toa sa tātou pisi ai le nei aso i whi au o ngā ruenga o te tonu o a inga, o whea lava me tātou te whewa i nei aso, whawhetai i le tua
o lo o tātou maua le manuia ma le malosi a le ngata i lea o lona toi ta inga mai o i tātou i tu tonu o tātou maota mo o tātou lawa ia i le nei aso tari tonu ana le aile atua ia tātou te rei lopo o amea o le ate tupu tātou te rei lopo i po o a foi winga o le nei aso ia a whaina ua e taunu atu i a inga ia mua ewa ai sau te orua ma siau whanau ia ave alwi inga malwhaktai le atua ua o le alofa na o le atua lea ua mafua ai ona e tau nuu i a inga ma le manuia le ngata fo i lea ia o lona puipoinga ia te oe le nei aso po whea lava le mea nga e ai le nei aso ai au e tau nuu i a inga ma le manuia ia o le vi inga e wha fo i le atua pa tai fo i le atua ia i le malosi o le aso ma le aso o le ia o le vi inga mawalunga ngā ma le vi inga silisili ma le whaaktai nā i le atua. Ia e amatai nā i le tātou Paul Kalama i le nei aso. Mua o na ave le vi inga ma le whaaktai i le atua. I tei mi uma e amatai le tātou Paul Kalama. Ai se o na wae te tau ia te ia le vi inga ma le whaaktai i tei mi malawa. Po wa me tātou te whaia. Ai tātou te le i whiala, ai tātou te le i o i whainga le i whiau mga luenga o le aso ma le aso. E mua ona e te talo i le atua ma ave lo whaktai i le atua. Pero le fo i se mea o le e whaia i le aso ma le aso e te taua ona e whaktai le atua. Whaitaia le atua i mea uma ave le whaapitai ma le vi inga i le atua. Peila o nea fia o le tātou Paul Kalama o le mea mua na o ia o le ave o le vi inga. Ia ma whaapitai siri i le atua. Ona o lea ua tātou whailoai ia i le nea fia i lunga o le tātou Paul Kalama. Ia po o lunga fo o te penga whailangi i le nea fiafi. Ia tonu ia o lo manuia te tusa uma i tātou le alofa o le atua. Amen. Ia. Le nei nā fia o te whatalofa atua i Paul Kalama i nea fiafi ia i tupu mai e o seo tātou atunu. Le ngā te lea ia o whea lava se mea o tō maua mai e le nei Paul Kalama Samoa, te tuila, Manua, New Zealand, Australia, Amerika, o whea nawa le mea e maua me tātou Paul Kalama. Patalo whātu Paul Kalama o le Jesus is the answer. Podcast e le nea fiafi mo oi, tari tonu ia o loo manuia i tātou, whaktai le atua, ia. Ono o mea silisili ua ia whai o le whatalo whātu ai Paul Kalama. I le nea fiafi, ia o te fia whatalofa po i nea fiafi, ia i whioi o le tara lei. Sunga i whawhia ngainga mō tau whalitua i le nea fiafi. Whatalofa te le atu le Paul Kalama i le nea fiafi mō oe, le au nā le atua. O le ua tā ua o le whawhia ngainga ua osi tauranga ua tausi lau e kalisia. Whatalofa atu le Paul Kalama ia te o tau i le nea fiafi. Whaapitai tele lava, po whea lava se mea o le krope o lo AI. O e ngalua e ngā luenga le atua. O e tausi nuu. Whaatalofa atu le Paul Kalama i le nea fiafi. Whaatalofa atu i lau sunga i whawhia ngainga. Ia mō tau whalitua. Whaapitai la o tau ongosa i le ngā luenga le atua. Whaapitai fo i la o tau nau ina ia. Whapena o na maua le whanau le atua. Le saorotonga mai le atua i le ngata i lea o anganga ina ia. Whapena o na whaatumu i le anganga pa ia o le atua e ala i le upu o lo o tau launga ina i lea sa ma lea sa. Le ngata fo i lea o la o tau te talo. La o tau tuli vae i lea aso ma lea aso. E tui na atu o tangata nuu. Ta mā tina
mātutua, o a inga o nuu, i luma o le atua e ala i la o tau tulu vai o lea, whaatalofa te le atua i pol kalama i le nefiafi mo o tau. Amen. Te tono la o tau ngā luenga i le whaingo fie. E fi tau le ngā luenga. E te me alu alu whaarongo atu o tau sau le vai vai. E le te me o sau sau e te me whaati ngā ulu mai e tangato le e ka le sia. Ia ai tari tono o lo tau alofa i le atua malua. Malona ngā luenga. Leo te tari tonu ai o tau mau ai pia leong sai. Wha maa lo le ngā lulue ngā luenga le atua. Wha petai le tau singa o le lafu maa moe o le atua. Amen. O le ai wha tā lopa te le atua i pol kalama. Mo o tau i le nea fiafi. I whioi o le tala lei. Pea lava to lope o lo e asu ai le upu vai o le ola. Wha tā lopa atu pol kalama i le nea fiafi mo o tau. Ia, ele ngata i lea, ia o te fifa talofa fo i nea fiafi. Ia, i siu ta maa wha lea nganga, po siu ta maa, ia, Wesley sa take, marifalitua, ia, tau wā i le nea fiafi. Wha talofa atu pol kalama, ia, te olua na iu mātua wha lea nganga. Wha taila olua nofo talo mo au, ia, ele ngata i lea o le paso le tātou pol kalama, to fine, ia, fina, le ngata fo i lea, ia, o le tama au na po le uso au na fo i oro ma va alua i ni lungo tātou pokalama ia le sunga ia tala lei esekia wa taite le lava i la o ruo no futalo a wa tātou pokalama o le fa talo fa tuai pokalama i ne fiafi ia te o lua na i o matua fa le nganga ia a vea fo i nei taimi ia o te Whaatalofa atu i fo i whaiwhi au malava o le mātou pūlenga i le North Gal Assembly of God i lunga le Bay Area. Whaatalofa atu i polo kalama o le Jesus is the answer i le nea fiafi mo o tō malava. Whaiwhi au o tātou pūlenga i le sunga i le tai ia po le sunga po i le presidente o le tātou sunga ia lasi ia lofa malwhaitua. Le ngata fo i lea, i tō ina fo tua, le sunga ia teo, ma le whaitua. Ia ele ngata i lea, ia o le whailau tusi, ia o le, po le, ia whailau tusi, te ua se wha mangalo mai ia le sunga ia Alex le tu, ia o loo, wa penao loo whaifi au i whio, ia whatalo whāturu pol kalama mo o tau i le nea fiafi. Ia ele ngata i lea, ia whatalo whātu foi, ia siu ka mā foi. Le sunga le whawhengainga o le foi sa whapenao na whautua i le uolanga ina ua sa o whapenao loo sa o ngalue i Karen Crow, ia le sunga ia whaasau ina o peta. Ia i le nea fiafi whatalo whātu i lau sunga le whawhengainga. Ia ele ngata i lea manisi lava na ia ua whaima whai sunga i whawhiang ua whaima whawhiangainga ia i le nei taimi i le sunga ia Liona malwhaitua ia le ngata i lea sunga ia Tasi Winnie malwhaitua patalofa atu i pōkalama i le nea fiafi ia te otou i le nea fiafi ia ai whaasisili e sea patalofa i nea fiafi. So tama na whailele ina mai o mātou wola, taru na mātou wola mai, sio mātou nuu, ia le sunga to ina, ia Filipo tu inga mala mai whangasā, patalofa atu malwhalitua, patalofa atu po kalama mo o lua i le nea fiafi, patai ta tonu o lo manuia o lua i le alofa maleanga leo le tua, talo i le tua i fua i pia le malosi ia te o lua o mātua wha le nganga. Ia Filipo tu inga mala malpatua ia Otila tu inga mala ia le ne fiafi ia lea ia patalofa umatu ila i sunga i whawhenga inga malama amen o tau whalitua ia ona sauleo sa patalofa i le whaangaloina na i o tātou tamā ma tātou tina ma tutua le au sina si o tātou watunu fea lava le mea olo alana iai le neila kolope neila langi o lo tātou iai
whaatalofa atu polokalama ia te o tau na i o mātua mātutua au sina whaatai la o tau nofo talo i au tama whanau teimi e whapena o nā ngai ai i ngā ruenga e le ngatai leo tautua ino le mālo tautua ino a inga o lalpanga mai ka alisia tali tono o lo e le mawhain o na o tau tuua i mātou e o e au noa ma la o tau whaatongunga e le ngatai leo la o tau apu inga e le ngatai leo la o tau tapua inga i teimi uma i mātou te urufafo ai ma urufale atu ai i urufafo ma le urufale i o tātou maota o le whaatalofa atu ai ia i le polokalama i le nefiafi ia te o tau na i o tamā ma i o tina au sina o si o tātou atunuu e le ngatai leo o tātou ainga lea whamanui tele lava le atua i a te o tau whaatai fo i la o tau nofo talo a wā le tātou polokalama talo pēr i le atua i a fōa i atu pēr le ola ma le mālosi i a te o tau ina i a whapēnao na maua pēr le tino mālosi lea ia whaatalo whatua i le polokalama ia i le neia fiafi mo o tau ia ona saula i o lau whaatalofa ia i o tātou ainga o mai masani o le tātou polokalama o le Jesus is the answer ia e whaatalofa atu le tātou polokalama i le nea fiafi mo o tau whaatai la o tau whaatasi mai lunga o tātou polokalama Iaso ua umon whaatulanga ina e tapua inga whaatai la o tau talo mo tātou polokalama whaatai fo i mal sosoani e share inga o tātou polokalama le ngata i lau share inga o tātou polokalama o lau subscribing o le tātou YouTube channel mtulanga uma whapenga whamanuia tele le atua i a te o tau amen e le o i a te a uma le polokalama ma le paso le tātou polokalama ma le sunga i a tala leihi manuia e tutongi atu ai o tau anga le leimo la o tau alofa e ala i le share inga o le tātou polokalama ina ia to tele nisi e maua mai lo tātou polokalama whaalongolongo i le upo le atua ai tonu ia o loo sila fia o loo sila fofonga o le atua e whaamanuia ia te oe ma lou a inga amen o lou au na fo ina le tātou polokalama o lou tanu e whainga le sosoangi share tātou polokalama ma subscribe le kako polokalama ina ia tele ni anganga e whaoraina a wale upu e le o mo au e le o mo le tofine i a fina po tala le o mo le atua whaia ono o lo walofa i le atua whaia ono o lo nau ina ia so le lalo langi le upo le atua ia e nau ina ia whapena ina ia yaisi anganga e whaoraina i le upo le atua i lunga o tātou polokalama o lea e whaapetai ma whaatalofa toi tātou polokalama whaapetai fo i la o tau whaatanga ina o tātou polokalama i te tonu o lo maota tonu o lo taavale whalewhainga luenga lunga o lo kelfongi o whea lava le mea ua e ua mai ei ma e mātamata ma e whaalongolongo mai ei le upo o le atua i lunga o tātou polokalama whaapetai tele lava i la o tau anga lei mono o tau alofa e ana i tau polokalama e tonu le loto ma le anganga tau te le whaia ono i mātou o tau whaia ono o tau alofa i le atua mana ngā luenga o lo tau alofa i le atua ina ia whapena ona tele ni anganga e whaamanuia i le upo le atua matalia Iesu e avea ma ali i ma whaora ma tele ni anganga e te tai mai tu tonu o whaora tanga a wā ua tele le ma sawa le sawa ti a polo le sawa le ua tātou o taimi whainga tā le tele o tātou wa ai atu i mea tātou tele wa ai a mua o tātou wa ai ai o mea sa le masani o na tātou wa ai i o tātou mata i lunga o TV o mea ua pei o se mea fua pei o se mea ua masani ai o le sawa ma le malosi na o le alu o le lalolangi le ua tātou iai amen so le au ngala le na o le tātou polokalama ma le au ngā fo ile na o lo anga le lei ma lo alofa
o rau sia ingo tātou por kalama. Ina ia tele ai ni anganga ina ia manu malo mo Iesu Keriso. Amen. Amen. Ia o le se whatalofa nā i le nea fiafi, ma se whaafeloa i nā mō i tātou. Ia i le nea fiafi i lungo tātou por kalama, o lea ia whatalofa atu por kalama i le nea fiafi, mō o tau malawa i le nea fiafi. Vi ia le atua, ea mai le neiva yaso, ia le po ua pia. Koe kasi ale aso, ia uma fo ila i o fe au mga luenga o neiva yaso, koe ka ko wa ngai ko ila i le weekend, amen. Papatai i le tua, papatai i le tua neiva yaso, ia o le nei fo iwa yaso, se wa yaso, papatai a u le tua yaso uma so uma ona, o le ora o maua pea ma le avanoa o maua pea o te mafuta i le tua, ma te talo ai i le atua, ma maua fo i le awanua e toi mawhai e ona toi whaasao sao meo leo ranga. Rai loa e le atua e te tau ona whaasao, tātou nei tangata au na ma tangata whaolaina, e whainga leo ro onga lue ni ngā ruenga le atua. Awane i ngano ia te oi. O le awanoa ma le ora le te maua i le aso sa, o i le aso ma le aso. Teimi uma e te maleifua mai ai whanunga le leia le atua. O e mawhai ona e manawa o mawhai ona tatala o mata. Awane i ngano ia te oe o le awanoa na tu mai e le atua ia te oe te maua i lisi ora. There's a reason why God still give you a breath of life every single day and every single morning. There's a reason why. The reason is God is giving you a chance to make a right decision for yourself before anything happened to you and me. The question is, what decision? Decision is between you and God and the devil. Amen. So, if you don't have Jesus in your life, if you don't have no relationship with God, that's the reason why God still give you a breath, wake you up every morning so you can make a right decision. When you die, you don't have no more chance to make it right with God. Amen. You don't have no chance to make it right for God. That's why every morning when I wake up, before I go to work or before I go somewhere else, I always pray. I always pray to God. Thank Him for giving me the breath of life. And after that, ke whako ese i rea kua, whako i rea kua ai einga o se ta mā alofa wha mā ngaro mai i a te rei wala auina. Ai te rei wala auina au ma tōra ma tu ese lo mā na waleri i e wha mā ngaro i a te. Wāni au se, wāni au wha le tonu leari i e wha mā ngaro i a te. A whai ua i eise tangata ua mapatia se loto ona o au leari i e te whato ese wha mā ngaro i a te. Whaamanuia i le nā uso, ma le nā tōpine, ma le nā tamā, ma le nā tina, o ti ngā loto ona oa. Whaftai fo i re ri ia le awanoa o e tu ina mai a tia o maua se loto pou, se anganga pou, o le au te taro i le tangata, ma o whato ese ai. Hallelujah. Vi ia le atua. Mena e te taua ia te oe. Ona e whaangā le taimi ne e te ora, le te ala whai mai e le tai au. Wa ai po wa sao oe ma le atua. Wa ai po wa alain lo o ranga ma le atua. Wa ai lo a inga po wa au mai po wa
po sa o iluma o le atua. A fai ele ai au mai lo a inga e ave le atua o mai whakasi. Amen. O nisi o tātou, o le fia kausanga anai piku sfuru, o le wal sfuru, ala ni fai ese filinga, mo ia ma le atua. Amen. E nisi o tātou tangata, le tala ma le moni e nisi o lo o whape nā ua muta le ora po ave po ua ia le wala au pa ia re tua. O risi au tangata ua o ele ia se maftanga ma le tua. Ele avea le oranga e au auna i le tua, ele itali a Iesu e avea ma whaaora. A o tātou le maua pele ola ma le manosi. E te tau o na whao ngā sa tau o tātou taimile, tātou te maua i pele ola. E tātou te mafuta e tua, ma ave o tātou tangata i le atua, ma wha maoni i le atua, ma whaile fina ngalo le atua, ma au ponponi mai lau a inga, au mai o o, o mai e o whaatasi i le atua manu, o maua le malosi ma le ola. Amen. Mea le nā o te whawhetai a i le atua, a o te mi o te se ai, o te whaato ese i le atua. E te mi ese ai le manatu o le tina, e te mi ese ai o manatu. E isi te mi e le o ngā tasi e o ma loto. Amen. E te mi tutupu ai. Ai mā te talo ai i le atua ma pato ese i le atua. Fe sosto ani mai a ma ua ma le ma a inga. Ia ma maua le loto whelfani. Te talo i le atua wha ma ngano lesi. Amen. Koe sa vavani ma koe ka mamoe. E whai o leo langa le ka ke ola. Leo langa le ka ko ke ola e te mi tātou te e te me te tupu ai mea i o tātou ke e au kou whapea ai i a mi o kongu o le e whainga o le kako kamo pawa ai lo le ai whamole mole e i fo i au wha o la whanau te fu umata tau mo whale tau ai fia i o le atua pe ava ai mai e te maua se loto wha mawalalo e te maua ua i loa lo se fia le atua e ai mai e wha alongo atu e to tuli ma e whato ese ma e au ngangi atu ma wha i loa i le atua ua ese se. Amen. Vi ia le atua e whape ngale lunga le oranga le kake e ke ua kou whapea o so kwa le ei whamore mole o le fo kau mawhai fo ia au ia ke au aunga i le kua ma le wha maongi kau mawhai fo ia au ia inga ia whape ngā o ngā le ngata ia te au a oro a inga fo. Amen. Ia whatalo whatu i se uso ia tō via le nefia maro uso talo whatu le uso wha maro ale le ora au auna i le atua whatai fo ia i le wala leo fo i le tala inga le upo le atua manoa whatai uso yung sa i ngā wenga whatai le tōro loto ia le tala inga le upo le atua whamanua tele le atua ia te o le uso tō via whamalia atu tau le tele staimi tau matamata atua i lunga o lopo karama ona o le tātou taimi ese kusa o ngai a vau me lopo karama lama awa lewa po inge ya mako ai ke maka i lo po kalama uso isi ke mi pe amola o vano ya malo
e whapenga, e whapenga le alunga le oranga, ai awangi o kako vai whatalo wati fo i to fine ya Irene, ai Irene, alo watu le usa Richard Malo, o le oranga ne tātou te ora awane i o tātou whapea tātou mailo i le atua. Ona avea leo tātou matangata ua mio tonu ma avea leo tātou matangata ua le se pala nga le mama. Wa ai rau mama i ke u e alu e pa usi. E la ku e pa usi a wai wai nga le la le pa mai lunga le palpala ke u e se e ai. Amen. Whapea ngā lea lunga leo langa. Ia whapea nā ia. Paule mea ia tātou moa le salamo, ia tātou moa le whaamalosi le ngā ruenga le atua. Amen. O le ngā ruenga le atua ia, e le whaingo fie. E le whaingo fie le ngā ruenga. Te leo taimi e tātou te wheita, la kaunga reu, e tātou te tau iai ma le ti Apollo mo na fili mo na vanga au e kam fai le pekia ka kongi au nga mo le tua e le sau ki Apollo i au kamara e vai fo yo e sau kamaro e sau ya ka kongi e ka ko ke fai nga venga le kua o le merna e le fai ngo fi ai nga venga e le nga fo le na e te tau ai ona ta ia whapena ona whaatumuina tātou le nganga pa ia o le atua. Ina ia pesoso ani le nganga pa ia o le atua. E tau le tau a wha le nganga o lo tātou tau e le taimi nei. O le nganga pa ia fo ile nā o le atua le tātou te whaalangorango. E te tātou te mawhai ai ona te te e ti Apollo ma le fili mo na honga mai leire kam whai e whapa ue ka kou wha susu e ke leo ka kou a ua ne i o tātou whaalangorango le tātou malosi tātou whaalangorango amen whaamalia tupe whai ma motu atu le tātou laiva ia poko kele o isi a wala ia ki Apollo o isi a wala ia ki Apollo le kau whai au kau whai whaleanga le mea o le makua i full bar ar kako wifi mar kako ale o kere lo plamere whainga ka mo ti Apollo ia ai te talo mai mo tātou pol kalam si mai au lima loa mai au au ma te talo mai tātou pol kalama au alu tātou pol kalama ina ia whapena awane i aise au wala o le Filipo au ti Apollo e tamu whai e whaangengefu ma tau whaaleanga tātou pol kalama au ngā lo ke vai a kule makua i o kei a mea a lo ke vai a kulunga le kako Facebook ia le pei e tele na glory i mai ma kau leanga ku ho i le tātou ia ai te tonu stay o luma i pose te mi fo i fa le ia a tili tātou po kalama ia ai lo amen ia ai te tonu i tau i nei vai aso i fi au manga luenga i le ngā te leo tonu o tau a inga amen ia ai tari tonu o le rata tu o i le upo le tua
ina ia whapena ona au aine i manua ele o marosi mai te le ti apolo e tom pai whale a ngata tūpol kala. Ui, amen. Ia, awane ngalo wha mule mule, share tātou pol karama. Amen, share tātou pol karama i le nea fiafi. Ia, ele ngata i lea, ia, lungo le tātou Facebook, mais, ele ngata i lea, o le tātou YouTube channel, wha mule mule. Share i tātou pol karama, ele ngata i lea, wha mule mule. Follow i fo le tātou, we have a ele page o le tātou, Jesus is the answer podcast ngai ngai lungo fa mole follow ai fa mole and ma le page o le tātou pokala mai lungo on Facebook fa mole follow our Facebook channel for mo tātou pokala mai le ngā te leo tātou YouTube channel tātou YouTube channel ngai lungo le kala tātou pokala ia ngai lalo kiliki ai ngai lalo kongo ai lunga description le ngai ai le ukala ia male tātou upo le tātou talanoa ia male link o le tātou YouTube channel pa mole kiliki ai ia ma subscribe le tātou YouTube channel pa mole share tātou pokalama i le ne fiafi talo fatu ia patalo fatu ia se tu fine ia toloa ai toloa wa mai ia fa manuia tu ia te oasis a pai o le nai te whai ngā luenga ia i le ne fiafi ia talo i le tua ia whapena anfoa ia tu ia te oe to fine le malosi le ngata hui leo lona puipoinga ia te oe tono pale whai ngā luenga pe a pai olo e whia ngai ngā luenga o nei asu ia se atu tātou tāpokalama sisi i se uso se uso ia tau lunga e ta pata si lungo tāpokalama amen okay ia talo i le tua ia pui o i tono ngā luenga fua ia tu ia te oe le malosi sis i le ne fiafi ia o le tātou pokalama i le ne fiafi i le tātou wōlo i le tātou upasoa amen Sia Iesu ea kai kongo lai nisis ta tono lai o lai lo e se uso Iesu ai ngal share tu ko fa mangaku ai o ro so i fu Iesu amen ya vi ia le tua ia o le tato upa soa le nefia ia o le amo mai le tusi yoni tusi yoni non ta upo ono amen woni malo sis ko ai ula amen o le tau o le tato upo o le tato upa mau o le tato upo le o lo mau mai tusi yoni non ta upo ono ia a mo so tai tamne fai tau le fai upu mo mua se yo tala atoa na ia ole a tatu tala noa i tala ole a tatu tala noa i ne fiafi so a mo so taimi fai tau a toa tu na yoane ta peono lon mo mua yo suma lima ia o la o mai ni fai upu se ia ona tal tonu mo i lo se tala o to masani ai ole a papena ona ole a tala atu ma pa i lo atu ni se vai ngol tatu ta ia i vai ngol tatu tu swai tau ia i se taimi pe a o mai ngol tatu fa so ia ole la o mai el fai upu e iwa marsfulu e a mata i nai le tatu fa so i le ne fiafi ia ele nga
to foi le ia o le tatou po kalama foi tatou upu na u te mana o foi ngale ia ele foi nisi e wai to tele tangata ele malama i le fa Samoa ia wa uile tangata amen wa uile tangata le sengang ai e ila ora ngona e tele o nisi o tatou pa wa tele o tatou po kalama pe na fa Samoa awa ia ile anganga ia te e te tau ona mo ina ia to tele fo ini se malama ile upu bo ni se o le malama i fa Samoa e man ole ia ai fa longo mai wala ku se ngangu fo ingale wa kausi se ia fa mali atu fa mali atu ona wo pau me wo le poko male ngangu ia pau me ia o te whanangorango le anganga pa i o le atua na te sosoani mai atia. Ia ina ia whaamatara a tili le tato upa whaamalosi nea fiafi. Ia, Ioane pe ono whai atu le tusi na Ioane mta upa ono a mōsau teimi whai tau a toa le whai upa mua e tau suru lima. A o leo wa upitia maina i whai upu i e lua e amatai na i le tato upa asoa le nea fiafi. Ioane mta upa ono pa i pua iwa ma le se fulu fa pea. O loo i nei le tama o ia te ia a reto kariete e lima. Mana ia i hiti e lua. Aere lava ia mea i ai la mea e ai i la tou e to tele. Ona fa pea atu leo Iesu. Ia o tau whai ane ia fo i le mutia. I lea mea. Ona la tau no nofo ai lea. I lalo o le tau au whai o tane pe lima o afi. Kau whain kā i o le wha Samoa, le tusi Samoa. Ona o le whain o u. O loo i nei le tama o ia te ia a reto ka rite e lima. Mana ia i diti e lua. Ai le lava ia mea ia i la tau e to tele. O na whaapea atu leo Iesu, ia o tau whai ane, poi le mutia i le mea. O na la tau no nofo ai lea i laro, o le tau au whai o tane, pe lima o afi. John 6, verse 9 and 10, it says, here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far would they go among so many? 10. Jesus said, have the people sit down. There are plenty of grass in that place. And they sat down. About 5,000 men were there. Amen. O le manatu momo o le antatou tala noa. Whapea. O le autu le la alu a le ka ua le tatou. O le autu o le tatou upa malosi le ni afiafi. O whapea. Trust Jesus when life is hard. Amen. Trust Jesus when life is hard. Be a ho o mai whai ngata ma pōpua ngā o leolanga. Amen. Be still. Manatu mo mua. Ia filemu pe ia filemu pe onosai. Be still. Le manatu mo mua na be still.
When life feels chaos and desperate, some of us try to get control of the situation. Amen. Other freeze, uncertain how to move forward. Some of us quickly look to someone or something to help us to cope. O isi tātou, e wawe o na sue se tasi po o se mea, e fe soso ani e faa fe tau iai, faa fitauli. Amen. Some of us quickly look to someone or something to help us cope. But Jesus offered us a better way. Amen. Pe ata tau langona Jamie pe ata tau langona le mau tonu, ma le whainga tā o leo langa. O nisi o i tātou e tau mawhai e pūlea e pūlea le tūlanga ua iai po se tūlanga o iai se whapita uti. Amen. O nisi o tātou a ho'olo le taimi e tupu ai pupua ngā ua wawe o na tātou tau mawhai e su e se tasi po o se mea e whesoso ani mai ia te oe. Amen. Ai o loo ofo ina mai e Iesu se awala e sili ona lelei. Amen. I le tusi whaitau, le nei aso, po le nei afiafi. O lo tātou wa ai le tali atu o Iesu, i le motu o tangata. Amen. Sa sila atu o ia i le motu o tangata, male alofa muti vale, ma ua ia i loa, ua alu le aso ua sava vali le motu o tangata. Ai na te le iwhai atu lava se upu. Ia i lato i le nātai, po le ngātai, yeah. We read the story, and we know the story. We see Jesus respond to the crowd. He had looked at the crowd with compassion and recognized their immediate needs. But he hadn't said anything to them yet. Amen. So Jesus directed the disciple to tell the crowd to sit down in the grass. This mass of people had walked a long distance to follow Jesus. Why? Because they remember the miracle they seen and they heard about. Maybe some sat restlessly because they were waiting for their own healing. Amen. Maybe some struggled to be calm because of their eagerness for another entertaining thrill from this miracle worker. Wa lofa Iesu le vai atu le to'atele o le motu o tangata. E whai o le mamau ke no e mamau pe fia mailanga e sa vai. E o langonga ia ke oe, ke o ia ke oe le vai. E isi taimi sometime e ke alu e sa vali wa e fiu sa vali e komumu. Amen. Ki kari kongu e sa o i kangaka, o ngei kangaka sa foro ia Iesu. I kūranga whapenga. A o le mafuanga ua la taufia, sava vali ma la taufia, o ma la taufia, muli ia Iesu, o na sa la tauwa ai i wa venga, ma le wha malolonga na whai e Iesu. Le mafuanga le na wha malo sia i tangata nei, to keep walking, to keep follow Jesus. So regardless of what they were searching for,
The first thing Jesus offered them was rest. O le mea mua le sa na ofa e Iesu Keriso. I tangata nei, o le malolo. Amen. Jesus offered them, the first thing Jesus offered them was rest. To be sure, when we're in the midst of great bewilderment, need, or fear, the best thing is or maybe sit down or be still. Acknowledge God's presence. O le mea te tau o na tātou whaia. E te tau o na iloa o le tangata ma au le tangata ora. A ho le taimi e ho o mai whainga tāma e wia pōpō ngā o le oranga. E mo mia ia te oe ma au le tangata. Au na po le tangata fo inga le ua. Ua le maua se tonu, ua le maua se mesa ua se tali. O no pōpō ngā mwhainga tā ua uhia I lea taimi ma lea taimi. We need to calm or be still or sit down. Mamalolo. Think about God. Mawhauwhau I lea tua. Po le ase awala e mawhai ei o na whaafo I ma tūlei ei whaafita uli. Po le ase me whai e tali mai ei I popo ngā ua e uia I lea taimi ma lea taimi. Amen. But most of us, we always try to control the situation. E tātou te tau mawhai I a tātou mawhai ki ngā kako whaalongo aku e kako ke le mawhaia o ngā whaia. Ai kau mawhaia e mawhaia o ngā e whaia le whaafika uri rea. Ai whai mai le kako afoi, le kako manatu mua. Be still. Be still. In the Old Testament, Moses instructed the Israelites with a similar command from God as he was leading them out of Egypt. The Israelites had finally and victoriously fled Egypt. But then they were pursued by Pharaoh and his army. This caused a great panic, and the Israelites cried out to God. I le taimi na au mai e Mose wa au mai e le atua. Lona nuu mai fafo mai ai kupito. Sa latou maua le fia. Ona ua latou, aisea, ona ua latou wea mai poronga, sa poronga ai latou tono ai tupito. Amen. Sa latou maua le fia. Na ho ma le fia. Ai ina ua latou wa ai atu ua toe sau le fili. Ua wai atu ua toe sau farao mo ngā au kau e koe kuli mai. Tari tonu asa I a latou le fefi. I know for sure they were panic. Amen. E o fo ia ka kau se mea e koingali se mea koingali o kau wai aku o koe sau. Se mea kau wha fefe I oi. E o ia ke oi le fefe. Amen. The Israelites cry out to God.
in the fear, doubt. Sa la tō tangi le atua, ono le fefe, ma le masa o salo. And see what Moses said. Moses encouraged the Israelites saying, the Lord will fight for you. You need only to be still. Ngai sau le soto mta upo fa, su ai po sumar fa, fa ipo mta o fa ipo mta upo sumar fa fa. Fa mai ole a tau fa mai mose fa naunga isa la elu. Mai ole a tau le li mo o tou. Ai fa lorongo o tou. The Lord will fight for you. You need only to be still. Filemu. Amen. That's like the crowd following Jesus and the ancient Israelites. Amen. We need the same. Hapele leia le mea na tupu I tangata sa la tau foro ia Iesu, le moto tangata na foro ia Iesu, ia matangata o isa la elu wala tau pefefe. E te tau e mo o mia ia tātou, the same reminder. Be still. The Lord is fighting for you. Amen. Psalm 46 verse 10, it says, he said, be still and know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth. Salamo fa suma leono fa iposfunu fa mai ina so ia ma ia o tou iloa o au lava o le atua. Evi ia hau inu ese. Evi ia hau ile larorangi. Amen. Ahora le taimi e sau e tātou se fei tātou te ui ai whainga tāo leo langa. Aua ne o tātou fefefe. Au fwai ne o tātou tamu whai e solve the problem. No. And God will be there for you. Pa moe I le tua I mea uma. Amen. Awa ne I o tātou whaia I lo tātou mārosi. Awa e anu le tātou mārosi, uma le tātou mārosi. Amen. Stop trying to fix everything. But chooses stillness and rest. Le mea ngai ka kau ia I ka kou whai. Ia ka kou, ia aungi ka kou whai ia whaingale ia fix the problem or po le hard situation o loe. Aungi kou whai. Ngofo I lalo malo lo ka kalo I le kua. Ave I le kua. Amen. Lean into the love and care of Jesus, especially when you're weary and life feels out of control. He got you. Jesus got you. Amen. Awane I whaia lo tātou manos. Awane I whaia na oe. Ave I le tua. Whalangolango I le tua. Whalangolango I le alofo le tua. Whamoe le nganga pa io Iesu. Surrender your fear to God and allow Him to fill you
with his peace. E te wana o Iesu e te mauai le filemu. Amen. Manatu lo nua ngā lua tātou manatu ne aso. Ia umailone tātou whamanosi. Amen. Our second point is a heart of gratitude. O le loto faa petai. Okay, we saw that the multitude following Jesus was direct to sit down. And we learn about the practice of choosing to be still before God. So after everyone was sitting, the scripture says, Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. Nai sau fai upo suma tasi o tātou tis fai tau. Fai mai, o na tango leo Iesu i le aweto, ua whaafetai. O na tufa lea i e o loo nonofo, ua whaapea fōi mai a, ua avatu fai talia i lātou. Amen. Jesus did the impossible and generally fed the people. But don't miss what came before the passing of the food. Awange i misia e ate oe, awane i ngano i ate oe, le mea mua na whai e Iesu ai na tele i tuwha mea ai. Olea, he gave thanks. Ngā ave lona whawhetai le atua. Giving and expressing gratitude to God is exemplified and stressed through our apostle to give thanks in all circumstances. In Thessalonians 5 verse 16 and 18. It says, verse 16, it says, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Mo mua Tesalonia 5 fa ipo sunma le ono se o sunma le valu fe mai. Io tou sanga oli pe lava. Ia tatalo e le au noa. Io tou whaafetai i mea umalava a wā o le fina ngalo lea o le atua ia te oe ia ke wiso Iesu. This means we give God thanks when life is going great. But it also means we give him thanks in the midst of our challenges. And that can remember that God never leave us. O rongo winga e kakau o ngā kākou whawhetai le atua i ona whaamanuianga, ma le alu ma le taimi o le alu le lei o le oranga. Amen. Mai o lona winga foi, e te tau foi a te oe mahau, o na tātou whawhetaia foi le atua, i taimi e tātou te uia ai, whaingatā ma puapua ngā, e le ngā tai lea. O whao so songa,
O ro tātou wia I le aso, ma le aso, ma le aso. Ave whawhetai I le atua. Kero. Kere I ngā, kere I ka koe whawhenka o ngā whawhekai I le akua. I keimi o ai a pōpua ngā mwhenka. I o kako kangaka. I kako sawaringa. Whenga kā I o ngā kako whawhekai I le akua. I keimi o ronga, ma ki munga. Amen. Ma kemi o sou o le oranga. Whainga kā I ang kako kakaro I le akua mwhawhekai I le akua. Amen. Ia kako uloa whawhekai I le akua o keimi o langi le lei, ma le la inga le lei o le aso, ma le matango fie o le aso, ma le angiangi le mu ma lie mai o savili. Wha malu winga ai lo o langa, wha malu winga ai oe. Ia I loa fo I whawhetai I le atua, e taimi e sau ai le vasa, taimi e timu I ai, taimi o lo longa, taimi o tā whenga, ia tātou I loa whawhetai ai fo I le atua. Not just only a good time, not just only when your life is good and everything is going great. No. Give thanks to God in the midst of our challenges. As a Christian, gratitude realigns and renews our mind. Thanking God for who He is, reset us to the mind of Christ. It takes our focus off our circumstances. Amen. As they real and important to God as they are, and unto the ability and character of our living hope, Jesus. Amen. Gratitude help us grow our relationship with Him. Leola whawhetai po le loto whawhetai. E tātou te whawhetai I le atua. Ma e a tili, ma a tili ai ona mawalunga, maora ora, low relationship ma le atua. Amen. So back to the story. The crowd was experiencing a real physical need in their hunger. Amen. Imagine how they must have felt as they waited, seated there in the field, not knowing what would actually happen next. Amen. Before providing the meal, Jesus modeled it for us His top priority, His heart of gratitude, and His dependence on His Father. In doing so, He helped the crowd remember who the real provider of the miracle was. Not just a man, but God. Amen. Na whaailoa Iesu I le motu o tangata. Le tangata e te tau o na ave ai le whawhetai. E te tau o na tātou whaailoa, ma whaasino I tangata. O le atua o le na fua ia mai ia te oe le manuia. O le atua le na fua I mai ia te oe le malosi. O le atua lea na puipuia oe mai whaafita uli o le oranga. O le atua lea na si ia e ina rau tangata I lunga. O le atua lea na fesosoani ia te oe morou a inga. O le atua lea na fua ia te oe ma wha maloro I lau tino mai wha mai. O le na sosoani ia te oe I whaafita uli wa e uia I le aso. Ma le aso.
aua ne e ngalo o le whaapetai e amen. Aua ne e ngalo o le atua e ou le vi inga o foi e te tau ai le vi inga ma le whaapetai umalaba. O mea uma o lo tātou maua, o le manosi o le ora, o whaamanuianga i te tonu o tātou a inga o ngā nuenga, o whale o lo tātou na nofo ai o ta avale, o lava lava o tātou maua. O mea uma na whaamanuia mai ei le atua ia i tātou, ia whaafetai ai le atua. Amen. So when we choose, our situation may not change, but it will always change us. Trust Jesus when life is hard. Ia e maua filemu ma ia e maua le loto whaatai. Taimi e o mai ei popo ngā mawhainga tā o reo. Ia e filemu ia e ono sai. Ave i le atua. Ave i le atua o whainga tā maupo. Be still. Amen. God is with you. So be still. Amen. A whaamanuia mai fo i le atua ia te oe. Ia e loa ave lo whaapitai i le atua. Ia e maua le loto whaapitai e ave i le atua. I taimi le lei ma taimi whaingata. Amen. Ia e maua le whaatua tua ia Iesu ke viso o ia na te au mo oe ma. O ia na te whesoa soani ia te oe ma i taimi o pōpō ngā mwhaingata. Nea fiafi. O tatou whaasoa le nā mo oe ma o le nea fiafi. Tatou maua le whaatua tua i le tua. Tatou maua le on sa. Aua ni o tatou tau mawhai e fight le whinga le situation po le kūranga o lo e savalia ni aso i lau malosi ai e whaalango i le atua ave i le atua. Amen. Aua e whaalongo atu e le mwhai nofo i lalo mawhauwhau mawhauwhau i le atua. Aua ni le ave i le whawhitua i teimi le lei. Amen. O le alawa whaafita uli o e savalia nei taimi po wafo ini tū langa o le neiva i tau i lau savalinga. Aua ni e whaia i lau marosi. Ave i le atua. Ave i le atua mea uma. Ave i le atua uma na onga. Amen. Whaafitai i le atua. Whaafitai i le atua. Ave lo whaafitai i le atua o no leo e uia whainga tā.
e whaamalosia i lo ora whatu tua i le atua, ma lo ora au auna i le atua. Amen. Ai au ne i o tātou wha. Au ne i tātou wha oi vai. Au fo i na o le te me tātou te savalia ai le launga kasi e fo inga le tātou te whawhetai e i le atua. No. Whawhetai fo i le atua mai le atua i te me tātou te sava vali i lunga i a enga i lunga o maunga ma. Ma keimi o le o ngai le mamalu o le tua malona mana i teimi o tofonga ma teimi o whaasosonga ma teimi e tātou te ui ai popo ngai i le aso ma le taimi ma le taimi. Amen. O le tātou whaasoa ma le marosi nai le ne fiafi. Ko manu te de lava le tua ni nei vai nei a fiafi le ngata lea ya o lungo al tātou pokalama. Amen. A tai le tua i lona upa soa i le ne fiafi ya e whai ma wha manatu ya te oe ma ue le ngata lea ya ia wha pena ona wha malusia i pelo tātou ora au na i le tua mano tātou ora wha tua i le tua a o tātou maua pele ola ma le manosi e tātou te au na i le tua. O lea i whamanui tele lava le tua i le ne fiafi ia te o tau. Ia o lea ia le ne fiafi ia manuia nei po i maloronga. E le ngata fo i lea u whi au mga aluenga. Mo nisi o tau o lo whapena o lo whea ngai mga aluenga le ne fiafi. Po lau tofine ia toloa i le ne fiafi. Toloa, thank you for tuning in. Alo whatu mo oe manuia ngā aluenga ses. Le ngata fo i lea ia o le uso ia tō via i le ne fiafi tai uso le patasi mai lungo tātou pono tātou pokalama a le ne fiafi ia whamanui te le lava le atua ia te o tō le ne fiafi o lea ia awane i ngalo tātou po i tūrai ono i le fiafi ia pēa o atuai le ola ma le malosi o lea ia ia avea foi nei teimi ia pato fa tu ai foi ia i le paso tātou pokalama i tō fine ia fina i le nea fiafi fina alo tene atu mo oe le nea fiafi whatalofo wangalo na whatalofo atu ia te oe le tō fine nea fiafi ia ai whatalofo atu ia manuia le nei po ia i malolonga i talo pe i le tua po ai pe ia te oe le tō fine le malosi ma le ola ia le ngata fo i lea le tina ia tangi ia awa fo i le tausinga ia le tō fine ia fina po ai atu pe le malosi ia te oe le tina ia awa fo i uti ia ono le paso le tātou pokalama ia maua pe le tino malosi a fina ia te tonu ia olo o manuia oe le alofa mleanga leo le tua ia whaatai atu fo i le tō fine ia Irene ia i le nea fiafi ma le uso ia Richard whaatai le tune in mai lungo tātou pokalama whamanuia le tua ia te orua lea ia manguia i le nei po i malolonga tātou toi wheloa i le astonai pēa o toi le ola ma le manosi i le astonai le suafo Iesu amene God bless see you Saturday. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.